دوستان عزیز، تماشابینان عزیز و پاپیشکان محترم، سلام به همه شما. خوش آمدید به کانال اویلوی ما. امروز влоги ما من سر میشه از بیرون، از کوچه. حاضر من خیلی میبینید در کوچه آدم کمه و خانویا امروز باشه همه در خانه، کودکا داداشون. حاضر باشه ما هم خیلی بازار رفتیم، خواستیم یگان چی خرید کنیم. امروز همه خانه ده، یگان چی پخت و پز کنیم. دوستان عزیز، من ما اومدیم بازار ده. بینید چقدر آدم، این کوچه ها خالی، همه آدم در بازار بودین. خلاص این خیلی تماشا کردیم، بینیم خیلی آدم بسیاره، اوچیرت استودگی هم خیلی بسیاری بعد خیلی با مویم استودیم. بینیم نرخو قدر قیمت نی، نرخو ساز کمتر رفتیم یگان چی خرید کنیم و بعد رویم خانه. دوستان عزیز، ما اومدیم گشته خانه. نمیخیل حاضر ما تیار کردیم وای سبزاوت خیلی مایده کردم. در اینجا ما گرفتم کابچکی، گلکرم، بروکلی، کدو، کارتوشکا، سبزی همش شروع هم خیلی مایدک میکنیم، نمک میکنیم، بعد زیلین میکنیم، زیلین خشک روغنش میکنیم و الگاده میپیچونیم و دخوفکاده میمونیم شا. تمپراتور میونه دست 40 مینوت هم خیلی میپزیم. این هم بوشم خیلی مادر جنوب ده میپزیم ایتیم همه وقت. این هم بسیار ویتامین زیاد داره، مادر جنوب هر چیز نمیخورن، دیت دادن، برای سلامتی بسیار فایده داره، ویتامین زیاد داره. اینم خیلی دوستان عزیز. امین چلی؟ امین چی؟ امین جان نو کامرا نگاه چلی؟ А что колесо не знаешь? Тебе интересно, да, смотреть? دوستان عزیز، من سبزوات ما هم تیار شد. خوش رو پخته هم خیمون با ایما که با هم مازه شدگیه. مادر جونی ما پاهریزه هر چیز ممکن نیسته ایشه خوردن. من خیلی سبزوات های تیار کرده میتیم، موهی هم باشه چی هم باشه هم خیلی دخوف کرده پخته میتیم، فلگده همه وقت. انم خیلی دوستانی عزیز، امروز باشه از سحر تا نیمه شب به فکرم وقت ما در کخنی میگذرانم.
кардагим. Просто муфассалтар да иҷа намондум тарзи тайёр карданша, чӯбаки вақти шуморо зиёд нагирам. Ина ҳама рецептш чӣ хел тайёр карданаш дар канали Пухтупазмон мешава. Ссилкаша дар поёни видео мемонам, марҳамат дароин тамошо кунен. Беҳад торти бамаза, нежный. дӯстони азиз, дар иҷа боша мана хӯроки бегоҳи рӯзимон тайёр шуд, омода шуд. Ҳамаша мана тайёр кардем. Ози мана бурда мемонем столда, мешинем оилавӣ ҳама сарҷам ужин мекунему. мана дар иҷа боша кӯдакам тараки бардоштам. Намедонам оли ҳамира мехӯранд ё ки не, тамоман иштиҳошон нестай авқотда. Фақат ҳамин ширинӣ теваёдав, фақат ҳамин чизои ширин мехӯранд. анамихе авқот нахӯрдестиян. намихе дӯстони азиз, ба мо иштиҳои таом агар ки шумо хӯрдеста бошем, ба шумо ҳам. дӯстони азиз, миннатдории худро баён карданӣ ҳастам ба ҳар яки шумо барои дастгириётон. асобина ба як-ду хоҳараки азиз блогер ҳастанд, ки видеои маро сообщества мемонанд. ба онҳо раҳмати калон ва худоҷон шуморо хурсанд кунад, аз шумо розӣ бошад. дӯстони азиз, дар ҳаминҷа бошад блоги ма, видеои ман ба поён мерасад. ба шумо худоҳофизӣ мекунам. тансиҳат хонобод бошед. то навбарҳои оянда. хайр. سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال